Spesial Guyub Rukun Sapagele, kita simak bareng-bareng bareng Tata Audio Rental juga JN Shooting. Kita hantarkan untuk yang punya Dira Andrea New Santana masuk di Ikilo Bocah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah barangnya Santana. Rembulan ing wengi tansah anyek seri. Indah paras manis esem lan guyumu. Dan bisa ngalekke yeti kang mas ora ono liyane. Tata balik rambut terus spesial buat yang jauh di sana merapat bareng Yusa Galang Masore. Tata